Duası bismillah, paygambarlar köregen, Allah dep bana es kılmak, Nuh aleyhisselam. Kıysasın tolak şırlauğa şangılma, mınavı tilmen şahtı söyletir, körüşü berin bir Allah. Paygambar Edris ötüpti, Kudayına bolganak, nemeresi Edris'tin, onun yesimi Lemak oldu boladı. Abdülgafar at koyup ömürge gelip kuvanbak. Bizge estilgen esim olnuq paygambar bolmak. Bir günü Abdülgafar'ın dört gözü itte köredi. Köre buğan taң kalıp şirkinişti dibidi. Kudretimin Allah'nın bul it ketili yenedi. Ey Abdülgafar şaspala, mende halao bolganda it bolar memdebidi. Haytarın bolsa Rabbıma, ol haterin pegidi. Bökünüp sonda şaspala, itki жақын keledi. Bökünüştin köşası, gündüz tünü köledi. Sonduktanlık atangan, mağnası bulnuq tüney bildirir şulabı degindey. Paygambarlık birligin, Cebril perişti, kökten süp körüngen. Hadaskan elge eskертip, imanға gelsin delingen. Allah'a gana kulşuluk, şasasın degeni senimmen. Allah'dan başka tenir жоқ, ekenin aytıp paygambar, puttardı görüp şiringen. Şirikenişti ekenin, eskeritip Nuh buyurdu, nadan elge eskeritip, dünyede kıyında. Varmışın nadan patşağa, dağıvat ayttı tiyimdi. Aytılgan men oğan dağıvat, körmedi patşa buyumdu. Ayta berdi Nuh oğan, ketirdi demey sayımdı. Ketirdi demey sayımdı. Altından keyin alğaşkı darmışıl edi kiyimdi. Tek şeytani hareket jasadı köp uyumdu. Ayta berdi Nuh oğan, ketirdi demey sayımdı. Жылайды айтты, халқына жылайды айтты. Әлқисса, Nuh алейхиссалам биік таудың төбешігіне шығып, Аллах тағала қолын жайып жаратқан ем, маған Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның нұрынан нұрландыршы, мына халық мені тыңдамай жатыр деп тұрған жер екен. Шығып биіктеп, Аллаға қолын жаяды. Я жаратқан ием деп дұға жасап тұрады. Мұхаммедтің нұрынан нұрландыр деп сұрады. Бар даусы мен содан соң халыққа жарылып салады. Енерішісі Алланың дегенде жетіп даусын, естіді елдің құлағы, тек Аллаға құлшылығы деп Nuh тағы жылады. Естіген Nuh'тың даусын көп жерде пұттар сынады. Мұхаммедтің нұрынан биік тас мүсін жерге қарай құлады. Көп адамдар есінен ауысқандай тынады.